O te toi whaataro whatu, sa moe lau whawhunga le nei tū la fiafi, ua whaisi umi o le tātou le nei fiafi, le ua te ali tū la malu sa vali anga i leiva. Ia, pe tuai, po le alava, ia o le mea taua o le whaua wina o le tātou po. Kalame i eri te tununga o le whaila ua au mailo so i fua ma lo wola le o tatu le aso afiafi o le aso na ia i mātou manatu le o te ale val le o te ale fa i tatu o Samoa ua te ale tolu i nisi vaenga o le lalulangi pifori whapina te ale tasi ili ese sengo teimi o le mea o lo mautinoa o le aso sa pa ia o le tatu o li ia le na ua iai le tele o atunu o lo whapea o na no pia iai o nei o tātou tangata. Se i manganai ia le malo nei mo na territory ia pe o le afto a mātou le asto nai. Ia te ali tu lai valu, ia le tuiti tu esfuma tasimi te tali tu lai iva. I le po ia i mātou nei, no winga o le ua te ali tu la e lima, i Samoa te ali tu lai wha i New Zealand, ia pe atau mwhai e tau wawai atu i le esengo teimi. Te ali tu lai valu no winga le ufutu a te ali tu lai tasi le auli o le asosa i nisi vaenga o Australia. Ia ai le afaina po le alavao le mea taua ia o le whaawa o whaisipisi o le nei aso. Ia whaisipisi o le nei aso i ngā luenga ma tiute whare ainga ma me whio iai ia ai i e taturu ngā mesili on taua ia o le fo i ua whaawau leanga lei whaawau o le atua i atua e maa umatato uma ia o te manatu fo i olo e whaia ni ngā luenga o sa ili ngā tangata lawa ia malana sa ili ia e oa ili aso sa o pe o le natura na o le suifuanga i whafo nei. To tele o tangata e ngā rurua i asa. Nisi ngā rurua i le temi o le pō, o le ao, ia e whapena le whatamusanga, ia o le suifuanga i whafo nei, o le winga whamatala tuai, i lesi suifuanga whaingofie. I lesi suifuanga whaingofie, ia ruola ma le suifua i whafo mai ma Samoa. Samoa wa ia pe tele ana o ngā ruenga wha leo leo, ngā ruenga fo mai, e pi tau whapena pi 24 hours service ia le afo, le whainga sifi e fua iai i ngā ruenga ale malo. Whafo nei, ia i le whailunga ina, round the clock, ia ngā ruenga tōsitu o company, i hui ngā ruenga le malo e le whai, i o whali o loa. Nisi o whale o loa, o nisi o whale talawai, o nisi 24 hours service. O lona winga o pio whatu o le natura lava le na ngā ruenga i pafo mai ma Samoa. E o langa na ia o le o whaisi umi o la i whafo nei, ia pi utau masani ei ua. Masani leo langa lua sufai tu la i o whanga solo ngā ruenga whapena. Le alafato a matu mai matu le so to nai tu la matu pa ia le midnight ia ona matu tu vai role le sa te ngai male nei tu langi o matu no fo matu tu tuai ia pepe se tato nei whamanu ma whawhetai ia Yehova o lo lelei wana lo whatele mai wa awi na mai Yesu awi na mai Yesu ia mga loa i tatou.
O le mea e o foa I lona lo whawhapenei wana le whasao ina I lona lo olo o lelei ina ia mga loa I mga loa I tatou mama olai ele whano sola tou e o ta li tonu ai e olai e whavavau talulona a whia mai e mangalo I latou mangalo I latou I le maliu o Iesu. Io e mangalo I matou I lou maliu Iesu. E afuai ona whaftai ma vivi I whaia e le tangata pe atu e tō manatu I le alofa. Lea ngā lelei I lea alofa silisili ese e ma eu lava e maualunga le alofa e maualunga le manatu mai I le tangata le ala le matu te vivi I ai mau matu whaftai atu ia te oe e le au noa whaftai I lau tausinga I lau leo leonga o lau puipuinga o lau taitainga I so se mea o lau tausinga e ala I le me ai whaatino o le ea o le sio manga o mea uma leola nei te mai matu te whaftai e lau fio tai leola ma le malosi o le nei aso whapopo I aso o le matu wola a o le whaftai sili o le whaolatanga te pena I ola ai o matu tangata e lai lo maliu ma lau tue tu whaftai te le Yesu e matu te wala au I lo mana o lo wanganga pa ia e tautou waina. Tiu te mawhaiva o matu ngā ruenga tofi. Ia matu wala au lava I lo wanganga e matu te malosi ai. E wai le manuia me matu te whaia pe a whalangolango I le mana. Matu te whalangolango atu I le nganga ua o matu fsoso sili. Ia, a whia maia, tautou lua ma whaangangana ina. Malosi au, noe mai le malamalama I le atua ma le vai o le auna. Sosoani I le matu whaalongo ma le manino ia tāua. Ia I matu pe whaaleangana, pe whaaletino, fe au ngā runga matu te whai. Lau lava fio o le atua o mea uma. Whamangalo I matu uma le toto pa I o ekiriso matu li I mat whaola. Amen. Pe o leana mata le tusi pesel en tatou pesel nei. I tusinga ale evangelia Ioane. Mai mata winai. O le whamanuina e le tangata, o le vi ia le tangata, o le pese whawhetai le tangata. Ioe.
tasia le aunga o ia mea ona o le lelei silisili ese. O tuse Ioane lona matau koe tolu au lona fai pusifu ma le ona o le masani fai matauloto tamaiti. Aua ua whapea lava o nā alfa mai o le atua i le lalolagi. Ua ia au mai ai lona alo e tasi. Na ia le whano se tasi. Tasi lea le whatuatua ia te ia. Tasi le whi au tāua e le leita tau tilo iai ma le. O le tusi aia ma le lau te lenga o le tusi a Ioane. Ia pe o le tusi na te whamamawhala na wa ai mo mea. It's a book of symbols, book of signs. Tusi o whailonga. Tusi pe e tele. Mena tufo tusi a Ioane e le la vea i tutono tusi a Ioane i le whaitaunga fule le whaitau ai ma ia ma te io ma Riko Ruka. Io e ma whaina e lalo le whaitaunga e lalo tusi o le au whai evangelia. Ai le whaitau wina ai la Ioane le whainga fule le o Sinopi. E le whaitau wina ai Ioane le whaitaunga o Sinopi po Synoptics. Synoptics. Pei la te tau tilo le upuna o le Synoptics. Pei sau le upuna le mata o le optics. Optic. Ai pei tau mahfua mai nā le meo le vaai. Le vision o le vaainga. Pei fōringa o le vaai e similar le vaai Mateo e similar ma le vaai o tala e whamatala e Mateo e au fo i le whamatalanga e Mariko, Maluka. Ele whapenala ele whaitawina i tu se Ioane. Ioane le lalo whaitaunga o Mateo, Mariko, Luka. E la vea whaitaunga au whai evangelia ai le la vea lalo au Snopi po Synoptics. Pila tasile tu si whamamawhala na wa ai ma lau te lenga. I le tūlanga tusi o me tau whailonga. Signs, symbols. Lea la tau te o merito. Lea ua whai ngana tele au kādesia e. A leo le whai whi au o se tasi tu e launga pi tūrolunga ia pi tau loto mai vanga le tamaiti. Ioane tolu le whai upusifu ma le ono a wā o whapea lava o nā alfa mai o le ile lalolangi o ia au mai ailu nā alu o tasi na ia le whano se tasi o le e wha atua ia te ia. Tasi lana me tā ua ua whapena lava o nā alofa mai o no bingo le alofa o le atua ia. E whaasafua so se tangata. But at the end o le tala, ina ia le whano se tasi e wha atua. O lono winga, sa oana, o le lofa i o le atua whaasafua so se tasi. O na au mailo le o le option i le tangata. E pule al tangata. Pe te whatuatua, pe te taritonu, i o tatuloa. E a lofa te le mai le atua i tangata uma. Ia, o le na, au amatana mo tātou o le pese le na tātou pe pese nei. O le mea e o foa i lona lo whawhape nei wana le whasau i nai lona lo o lo vai le alofa e wana le whasau i nai lona lo eisia o e ma o tātou umalafa ioi o le winga ese lea o le alofa ioi e ta taula i le alofa lea ona o tātou tali atu ilo tātou whatutu o lona alofa fui leo leo whaimei ei ioi a wā ua whapea lava o nā alofa mai i le lalolangi wana le e sinu tau tia
ia sel tautia Waia au mai o lona alofa tele mai ia te oi ma o matatou. Waia au mai ai lona alo e te tasi. Au ole manu fo iai. Ioe. Ua whano ona o ai. Oe ma. Ia, manu ia re tātou mafutanga ma re tātou e vanga o le ia fiafi. Tātou te eva i le suafa o Iesu. Tātou te whepi o a ia. Tātou te whetō a ia. A tātou whepi o a ia i lungo le anganga lea. Io hei. Tātou te whese ta ia i lungo le mea lea. E le mwhaina se lau wholaunga mana kusamaringa. Tātou te whesasia ia i lungo si mea lea. O lea. Ia o tātou whātua i le o lofa te le mai. Io hei. Ia, tātou ia ina i mta upu e whaawa wasito e karusini o neva Yesu. Ia o na maloloa lolo tātou pokalame tai au. Matua lea na whai atu le mātou pokalame na po. E pina tā ua mai lunga, mai sitasi sen, mai sitasi lunga. Ia se whaalinga si tamaitai tala vous. Lima tausanga o tamaitai o Iutita. Iutita. Te lupa i whai pauna mea le note na tango tangata mai sa mo sen mai a tau te le lupa sangato le ainga. Pai mai o leo o sent ma i lau whasara lau. So se pe te HRPP, pe te fast. A leo ta sent ma i si ainga i oe. Le fulana o ma i a te au whamon mole. Te le lola po o maua tamai ta i Iutita. Pele ai. Ia le fuila o tue avatua. Langa na lafo yoe na mai le whamauralonga anisio le ainga whamurimore se whailo atu. Iutita mai le fioanga o le awaa i se furu ma le lima o na tausanga. Ia o le temi muli na waaia i lona ainga i le awaa o kusos fumatasi. Ia o le wasos furu lima le so. Lona winga o wha i le lima so talu o na le loa lea al toto 15 years old. Ioe, a whai ua maua, ia. Aua lea mana ia le tue whasara lau. Ai a whai iri maua, ia, mana ia mai marche i tau a whamule mole, tue silsilane, ia i lato o loo whea ngai. Marisa ilia, ia o lea tamai tai o sofa ia i Iutita mai la whianga o le awa. Ia, o le nā, whamule mole, o ai lava o tau maua se whamatalanga i oe. O le minor, she's a minor, 15 years old, whamule mole. Aua ne i whaataringa tuli i la mātou tau wala au ma la mātou tau whono atu. Se i tau tuana ma tau o loo e leo nofo le lei mātua o imagine yourself. Just imagine you pea whapea o loo tau sa ili ia so walo tamaitai, so walo lipo le alawa whanau. Ioe, ia ona e tu ifo i ate oe lawa ia, ma e manatu i ate oe lawa ia, ona e langona lea, a whai o i ate oe, a mole mole, awal whaalafia lea, ave, bala au, ia le telefoni leo au mai valu whaalua, lua. Ia pete po le telefoni lua, e lima lua. Ioe. Telefoni na e te mauai ia le ofisa leo. Ia whaamole mole. Se i tautua na maratatu. E leo nei, e leo Amerika le tupu ai. Happy o leo apa mai o te loa sangata le ainga. Ua o tufo inisi o le tio whaasala lau. Ioe. E fisoswani atu. Ni ngata o lo whaasala lau i sa moa i tu newspaper o leo. Tu leo apa mai i amatu whafunei. Ioe, a tonu tasia si tangata e whanongo mai sa moa i nā tonu le pio na fuanga na tautua nā mautou le alo whamule mole. Whafsota iane ia leo pe a
maua ia se whaamatalaga e uina I lea alo toto. Ia, ele tele ni mata upu o te toe teranoa I le fiafili nei tasi lua tolu whalima. Ia, o le ia masalo a te leanta upu te teranoa I le pone o tolu. Ea foi whaamatala ia matau tala ai ni vaenga. E winga I mea o loo tula I mai I lo tātou malo. Ai nei mata upu mana ia se o whatalo whatu nisi o whai o na wheloa I mai. Whatalo whatu ia sau leola, sau lia. So I fumanuia, no sunga tule epa whaftais. Ai meser por kalami mātango fie. Mua ona o whaftai atu. I le tau waa se tolu por kalami. Ua tuanai. O lea ua manino sa mua atoa. I le mea na whai tule epa mai fia tau sanga. O na tau aveina ia lea tunu. I le tele o tau sanga ua mwai atu. Ai whaftai I le alofa o le alii. Ua mawhai o na tula I mai ia se pale mia e alofa ia Samoa. O na tangata anu whaftai atu. Ua manui ai Samoa. Manai ainga 5 vai vai. Whaftai I le whainga malo ua matu wapa ai atu. Whaftai I saulola. Malo, whaftai. Ia wha alofat fo ia Mace Suomasi. O Ricky Ioane Jr. Ricky Jones, sorry. Ia whatalofatu fo I Vitali Sefo. Io soi fuamania tulepa, ia le atua, I le malosi, ma le soifua fo ifua. Malo, whaftai tele lava. King T, malo, whaftai le maftamai King T, Julieta Zimmerman. Ia, Sisa Maina, 15 years old, Sisa Maina, Moni. O Valasi Sefo, malo, whaftai, o Liua Aleni, Talfatu tamauli malo le soifo so ia alfatu alfaanga Tustino ia alfangia Tustino e masemi fatalfat fo ia Senara alfanga alfanga Tustino ia pena fo Senara tu ia tua o George Duffy ia malo paftai fatalfatu fatalfat fo ia no other verse in the Bible so sufficiently summarizes God's relationships with humanity and the way of salvation. Some consider John, Monilei Julieta, after Tele,
Pena fo'i whatarafatu ia tunu mafono e lia rata whafowina Tanielu ni whaiumu Samuelu o lea no i maiava. Ia, whatarafatu fo'i ia tui fomanuia tunu mafono rata ma lo whafta. Ia mato tele o i tātou olo whai o na whilo i mai i le laupama wa'afusuanga unasa. Tua autu. Io, olo mafuta mai Brisbane, Australia. Whafta tele. Ta vita lio. Ia, olo whapefoi o na mafuta mai Aukilani New Zealand. Whafta tele uso, whafta tele ia le whilo. Mai Rosalia la fonga. O mau to tasi Samoa. Talo whamau. Ia, pena fo'i ia motuloa maulolo. O maieta i Rome Tavita. Ia o pe telo fulu. Ia mato tele o i tātou mwhai o na whilo i mai. I le nei yaso. Tui luana ia o whalinga ia li tue whapai atu. O whalinga le mai i tama whanau o sio matou nuu o lo wha. No fo mau i Melbourne, Australia. Whaatulu watu Samoa o le au e mamala i le whaasonga o au ma le atu plasa. Tulou lava ai whaasino tonu. Ia le nei whaasilisilanga i le no whaaswafa whapea tama whanau uma a sa papali i olo o awhio ma papa au i Melbourne, Australia. Susu le tapa au whaasina le malitoa i lona no fua vai loa ma lona whala loa na fola loa ia a malele e whaafonga i ai Samoa. Susu le ainga sa malitoa, susu le usoli, susu le toa o le sa o na lua. Alala tai ia le matua ia mango malua si ufanua ma upu ia ti o sa pali. Wa estofa inisio swafa o tātou nuu o loo au mau tutonu o Melbourne i Australia. O le awhaia le whiloa inga tama whanau o le tātou nuu a wā se maftanga ona o loo to tele lava o swafa o loo nofo nuu whapea fo'i o ana tama whanau. O loo au mau i le nei tu langi. O le awhaia ia le tātou whiloa inga ma le maftanga i le tuatusi pe i ona whailo atu. Whaia i le asorua sumaleiva o le masina nei, o le nomingo o whai unga o kuso. O le teimi e whaatino nai ia o le sefulu, tau sefulu, a mō ia po sefulu, tau sefulu le tae au. I lona tuatusi o le tasi sefulu fitu, Network Drive, Chukanina, esa. O sao le whaleonga upu, Chukanina. Ia. Susu mai ma au mai sau 5 sefutala e amata i lau le stala o lo suafa a wale maftanga amata ale tātou nu. O le Israel moni e tu mawai i lona nu. Tātou wheloa i le aso ua atofa. Whaftai sainia, susunga pali Eliepo papali. Sunga pali Eliepo papali ene. Susunga ainu laulala li o matua si osi. Susunga mua ausa iopu asiata. Susunga tuli epa a mosali o titi. Susunga se yuli a fosio urungia. Susunga salaa keleka. Salaa elisala. Tofa ia olo i pola, pānapa, foluena, faumaua. Ia whapele matua ia mango le tofa ia au ava mulipu, au ava tio sua. Ia, tena ne foi ia le sunga ia memea whawhetaitia o ke sene. Ia o ilato uma ia o loo sainia whamolmole. Tama whanau uma sa pari. Tau si tala noro li meta ur tama whanau.
o ngafa, o tupuanga, i te le tulia ina oe sa ile mea sa e whana wai. A inga o lo tina, a inga o lo tama. Ioi, mea nā tau le tama whanau. Ile ta ua le tama whanau na oe na e whanau ma e ola i sapali, ma e ola i sali moa, pena e ola i sali poa, pena e ola i muli whanua, pena e ola i urutongia, pena e ola i whea mwhea. O tangata uma, a whalongo, a whafonga nei, a whai maini, a introduce tangata. Ia o au te sau mai whea. Toi titi alu si tangata se furu nu e sau wai. Eisa, ia e tā ua le whaalau I loa o mea. Iwila mea, o tama whanau o sapari. O ni e whapena o tama, na ola ma whanau I sapari. A whai te loa o e endofo I Melbourne. Iei o luta mai tau I me. Alu e whamasani a inga o luta mai. A e lo o lo tina, o lona tupuanga, o lona tama, or the great grandparents from Sapari. Just go there. Yoi. Alu iai to introduce yourself, whamasani. Luinga nao mea nei. Luinga nao nei mea. Ua ne I tutu ma mau matamuri whape a sele o au tiri whana wai pere I o lai. Ele whape nā. Nā uto malawa e tau o tō ngafa I le nuu o Sapali e tō tēno nofo I tō tono le ai o Melbourne tau tua nā ma oe Ioe. Nā whaia I le tasi se fitu drive le ingo o le tua tusinana o mai nei. Tō te o iai e whai se furu tōru se furu I le tae ao o le aso lua se maleiva. O no winga o whai ungo le masina nei. O ni ngaro I ate oe. Ioe. Tue le titi ata tō koko sa moa leo lo toe. Ele ni o koko. No. Ele mo e fui sa tupe. Au koko ia nisi o lau whai whatuanga me le tatou atunu. Ia o la ngā luenga na whai o tua ia na awe tupe. Tua into saule si tatou oka. Tau tō nāma oe ele o toi tele lawa ia ma tatou na ua watu koko whamole mole. Ia e mo mia lo te lafo ma tatou tupe. Whamole mole. Ia, na amatatu nei tātou whaasalalonga na ia ioe. Ia, o leisi mea, whaasalonga tā ua. A whai ele o iai se lotu e te alu iai. Eilo iai se lotu, au e te avela o whaasalonga pia whapeo na e te lotu. Ela o lau whaasalonga le whaapitoa tonua mo oe. E te musu e te alu e ke join se lotu. A whape ele o te leo lotu. Ia le ua o watua. O le matu lotu e amata sifuta si tai au. Ioe. Wala au mai e a fisu e se lotu e te lotu ai. Ioe. Aua te taumwhiti sau te lotu ia matu. A whapeo nai ua e commit I se isi lotu. O tofo e o isi e kalesia. Tasila nā o ngā o la o porkalame. Ioe. Ua tatu te nofo fale. Ua tatu o tatu te mingo. Ta ua ia moni o tatu o tau te mafuta. Ioe. Mafuta le futa tatu o whanau mane usi tala le na matatu e nire pese le no pese tu e ne. Ale au ngore pese. Ia pepe se tato nei. Ngore pese. Ia awa u whapea lava o nā alfa mai le atua ile lalolangi. Ona ia awina mai elo nalo e tō tasi. Ia le whano se tasi. Tau te manatu lo le mea na au lo nofo whale. Ale sau lotu? Sau e lotu risi ufonga o le tai afo. Ioe. Ia, o le nā, wala mai le telefoni ia peke message mai ia te au. Ia, tātou whilo iai o le se furu ma le tasi I le City of Stanton. O nā o le City of Stanton, a whitele malama kongu o wheme ko le City of Stanton. Uma e latu nei Long Beach, so atu ma ke a mai lo Cypress, Stanton lo. Ia, ma lo Stanton, so atu ma Garden Crow, Westminster, ia pa pio nei, ia, nei whalinga na e amata tuaila o tautua mo o e Samoa. I le nei vaenga o le tautua.
Mantua le ua ilunga o penga te whailangi. Na ua na mention mai fo i le tamaita i o mawhanua le matu no fo se toru ana po. Ina ua la tarata ina ua uma. Ia le tangata fo le ua po e leo leo. Le ua maua. O le tangata e swafa ia au manga aloali. I leo toe ta alo ale malo te mine. Ioi. Ia matu fo i ioi, tatusanga male loto maulalo. E tanga alo le fia. E pule ale tangata e sona le fia. A o olo i leo o ngau saunoanga e te whapia la e latu e whasioti le tangata. Patalo fatusi uso. Tole a foa tia vui masina mua. So i fua manuia. Ia, whaftai le a whea o tatu por kalame. O a mai o rua male. Fatua ia Naomi. Manu fualo. Ia te tatonu o na e te Samoa. Na uloa e te awanoa nei. Te wala awatu e te fio mai. Ioe. E whaisita tala o le nei a fiafi. E wilea. A whape te awanoa le asonga fua. Ia. Ta la e lisi temi li tau tai jae. Mantua mai si uso e lisi temi. Ai te wala watu le asonga fua langa ua tu leiti le nei a fiafi. Ia o le nai fu i fia ngai ue ma le asopa ia o le li i lo tatu watu i Samoa. Paftai ia le mafta mai. Ia fatalo fo i alofa Moore House. O sauna. Apena fo i AKF. Apena fo i ia Favale le fua. Patato. Talo fauso. Corsetta. Te loari fata. Ni o whapeo leo te tau se lua. O whatato o leo, o whatato o mate masani le lei. O se tangata o awina le lei. Ioe, tasile tangata e ono mo o mie le pale menia le tatu watunu. Ia e te li lope leo o no fui fafo. Ia ai anga pa fo i li lau fionga mo ni to finga i fafo. Fafo mai msamo. Ia, anyway, whaftai ia le mafta mai. O le molia i la ma le maua o le li leo au manga. Langa e whesi onga. O ana saunoanga. O ana la fonga. Ana ngata na la fonga i le ia whatalo whatfo i se uso ia sa ili malo o le komiti o le mau. Lewa fo i tatele i toi tala no uso. Ia, o steni. Pena fo i ia mana ia akau ia lato. Oto uma ia e whilo i mai le tato YouTube. Ioi, whamole. Pawale se me alofa ia te au. O lutango subscribe le tato por kalame. Whamole. Ia ma share atu, ma tufa atu. Ia le tautua ma le au onanga. Ana ngata la fonga le tangata le whapir. Tu sa foi pe palawale. Leanga ele mo ia ele au tele ia le tulafono le mo palawale. Ia. O le mea o lo no foloa ma whamatau tangata o le aela tue whana le tangata pe te ala tue e tipi le tangata pe te whapea ta te whiloa i loa e o ia o tūlanga o le masoe po le whamanua lia. That's a threat. O le whamatau. O le mea na tau o le tau whamatau. Ia lela o tau fia le li leo au manga. Au manga aloli. Le matu ta ua tu fo i na po le matu por kalame. Peila o leo tatu pei o leo ua amata o na elevate. Po leo amata o na si i mawalunga ia tiute wha leo. Pe o leo fōringa mai e leo toe ta alo leo tu inga mea ia. Aisea. Le la ua pe fōringa paua na si mea e tatu te tilo ia. Pe una uta ua na po le secrets, le vaenga secret service ale nei malo. O le whatautonga tangata nei, tangata ia.
they are not under Democrats or under Republican, but they are Americans. O le lipo na lipo tangata ia. E le pela o tatou tau te oro ni tatou, ai mese la matangata e ngā lulu e le malo. E mawalo e tatou tangata le mea le nā. E awane I whaia ona e whapea, se tatou tilo la tatou I le a whaina o le mea le na sasau whaia ni tangata e suafa. Ia au apa au. Ia au apa au o ai foi. Au apa au longo I tino Filipo. Se o kako wawa I toto ala I le mea na I le tangata. I tau sanga na tofi na tusi lima I ai, ia le ne foi sa whaima. Le sa whaima ma mistao leo I le vaitemi o fia me. Ia po le fionga ia whaualo. Harry Sister. I langa na handpicked. O le ufa Palington mana. Na tusi lima na tofi sa oa. I le whaongaina mo meo applications ma me whapenai through I le pisasi. So o le mela le sa moa pei o te avial nei atu nuu ma whaatautonga a I latou. E ngā lulu le malo ai mese lava le vaenga le tau o le Secret Service. Tangata I le iloa e le latou te le iloa o latou e ngā lulu e once a whaatautoa e tangata I le mea. Pe te ngofa ma tip le fia se lau whawhetala. E loka I oe toi whaasanga mea ka mga loka oe. Pe kam whai tip langa isia. Ta ua ia mea wha maoni. O le tatonunga lea. A whai o le whainga. Aua nei whaia whapea o tauto te lango I fast. Aua nei whaia whapea o tauto te whalango e tau te lango ia le fionga le li parimia. But in that case, e te tau o nou tau lango I le malo. Pato le mea siri na whawhingata le la u whetuai. Na tū mai le fast. Ai esen mea lu I lango. A le tangata le sa tū mai o ia. O le komisina o leo. Whaftai Lucia, pesa amino filia. Mafta mai Melbourne, whaftai tele le alofi la ulu. Whaftai a Mosa tua fine. Ma lo whaftai oro mafuta mai Melepone au Sitalia. Whaftai tele. Anu whatu le ainga whaftai. A fuala I le tū ma lo o le whatuatua I le tua sa mo tasi mai le 5 tau sanga taluai. Sa tai ai o le ma lo ia le tamaitai o le fionga ia fia me po le fionga ia fia me na omi mtaafa po le sa whapitu. Ai esen me e sipa iai le la o le sa whaima whamasi o le sa whaima no ma tai leo por como sino leo o le ala lo foi tau sam e tau tala tu mai pe a lango ai sia langa e te tau na lango I le malo the government of the day e te tau na lango I le whainga malo o lo te ia le malo so le las me o ia a o le mea le o le tu watu o le malo e te tau na alu lango I le komisina le nteri e te tau na loka tangata le so e mo ia lo tala. E mo ia lo tala vai tasile points te le la vore o vatu. Olea. Ole tu mai o le malo e ta tau na lango iai. Ai ese le menoso iai. E fai la si matuia. E fai si matuia, e fai si onga. Ole au ngani al tatu por kalame. Au mai to tonu tangata lea. E te tau na avatu au apa au Filipo e molia I le tūrafonu. Te tau na avatu te tonu. Ai sea, e matu ia e onga na mea whai. O I foi. Te tau na avatu lo malimoni te tonu. Ai sea, langa e whapea malimoni.
whapea. Ioi. E pi I mau whapea malimo. E le koe kau whaia ni whamatalanga. E le koe kau whaia mai moa uma I ele atunu. O le matu iala le Samoa. E onga. E matu ia. I le meo lea. Na tofi atu e le sa whai mona minsta. Hand-picked. Ioi. Aran mena iai. E le tatu vai ai. Sapa lana minsta. Sapa lana to ono. Sapa tuai ma le former prime minister. Alua tuai ma tangata lea. O le ala wha moe mua tatu Samoa. Au mai to tonu au Filipo lau fionga le li parimia. Sila ani le mata upulea. Ua pisa wha apea le atunu. Ma tele ele mau me whaia. Le sa ilia mata upu e tauna sa ili. Ona o lea. O le sese o whainga tangata nei. O le sese o whainga tangata nei. Ia lela utato wa e tuli te minei. Lea utau sanga tonu. Leanga a whai leo le mana onga o le malo. They have to. They have to. Aisea. Leanga o la to enforces. They have to enforce the law. O ai le law. By the lawmakers. O ai lawmakers. Tangata o Kapeneta and the whole parliament of Samoa. So ale pale mene fafatu ma fautu la fono. A o leo. To enforce. Fa minoi. Fa ngaioi. Tu lei le tu la fono. E vaila le mena I Filipo. E esel me fai tu la fono e fai. A esel me tifa iai a wala o Filipo. A wapa. O inala. Na o fionga le li parmia. Malau tai. Sila ni mea ia matu te whai tuai. Sila ni asia. Onga mea komsina le li le sa whaim komsina. Ioi. E onga ana mea ina whai. Ioi. Ia le foi la u tau whai le li o li mongi e koe kam whai. Ki ngā lava ngā watu whai unga whaamasinonga. Ale ana ma ka whai. Ale whai o sotu mai e tom whai ioi. E lango e tu atu e whai le mea le. Ioi. Te whai sei loi longa o mtau puia. Lalan me taun whai. Le fionga I tai leo. I auto o fionga. I whaamsino. Ai mesela o fionga le li pare mea. Sila nea tangata lea. Both former commissioners. Le li le male se li before him. Tangata umaia. Naona matu Ioi, so atua ma tu atu yo to o tafa. A o ina o lo ta oto ai le atuanga me uma. Ioi, e le longo le lei me tangata ni fai. Ua to e pai mea. Ona o le mata mo fie. Naona lunga o penga te fai langi o le ngor tangata le ngoia au manga alo li. Leo sa utala o maua. Tau fia, waloka, fa mania. Ioi. Le mea lalia. Ai vaila I tangata le. O lona nuu. Mea le ta oi morta mai titi. E vai le meo le o onga. E vai le o inga. Ioi. Mena e moi fo iale au fai fake pictures ia. Tata tauna le fai sanga fake page e so na sawe fa pena fa mtalanga. Ona fiu e ale tu la fo. Ale winga na tala mena I loin man fa valvalea. Yo. Tu sape pala vale me po le simbe. Na fa na tali to pe na o e o matu pe. I think ta tu la fo no mena lo pala vale. Ai te ta urola to inga me fa pe o lo fa na o tangata pe te songia le uruai pai mai pe masoe se si atioe. Nei lole ua whainga turafo. E vaila le wha vale o reali. E le ngata o le tau o langa mea la alue whai e whana le fionga le li pare mia. Ai koe ka umalonga ngu o sale a panga I ali pata. Se tato yeso le. Se vale sau pau ina amatu ati tele. Ioi. O koe mo whai e ma koe kau kusa lo o tusa na sau dungo le Facebook wha pia leo le oe.
I ngā o mai e lo kātua. Pea tango to refresh lan tala na. Ioe. O le whai mai o lan tala na te whanga. Io, tati e pala wale me so se sianga ke whaia. A le mea lo whai mai ioe, e ke whanga le whionga i le pari mia pea e o ia mai lo whawal. Ai a whioki ko ngu le whika. Ai a whioki sa le panga le ingo ia ki oe. Ai sea. La mamare ngu ia ki oe. Pau le me o tau ma ia sam. Oe. O le tangata, o le nuu, le whionga, teita i o le tuangai. Iwa vai lai lu me ka ulo whaavad valea. Ia wala. E kele me iei, maua oe. Ka valea sa le panga. A le fwena ua mai ka valea koe ma le whionga o a ua i tutuila. Ai sea, langa le ua mai uma o unu ia. Ai rupanga e rutu tuila te whainga rungai mai ave taxi wale te whangu whapike ave pasi e pala lau me whai tutuila. Ia le la ki aua ka ua koe fwoi i whea fwoi. I aua. Ai le lopanga rongo fwoi aua. Ai longa iso pi kanga i aua. A lea la ka valea o matua ia nu. Kalu ai. Se e sore mea leanga o mea whaavadvalea sore. Ioi. E se le maka ngā o me ka ua whaavadvalea. Le ngata mata ngā i nga upu nga lalafo. O akua leo i nga waloka. Maka ngā koe sa le panga. Maka ngā koe i aua. Ia a wharongo no main kukuila ia kia o ke mi ioe. Kia ua palavale me masutuile kia o. Ai le oa, o reo te awatua sao langa o nuu na leo au mai o na nuu ia. Pa te iru te tonunga e longa se ua. Le lopo la e nofo i ua ma whainga runga i kukuila. Ai le la kau walea ko wa ai la tatou sa mori ke leo o le mafia fia o le whaavadvalea. Ioe. Tu sa loko ingo wha mai e whamkala mai. Nanga tala ua o ngari primary school. Ioe. Lenga. E se whaavadvalea. Vai whainga tala. E muli a siana palau vale. Muli a puli. Whai mai lo wake. O e mamlamalani meta ule ake. Ioe. O le ake le se meleanga, o le ake o le tōtonga o tangata. Ioe. Anga ke whaakusanga ua e nofo ma whaamatala, whaavarivalea ni mawhauwhau ua e whauinga siseina le upu e tau le ake. Le ake o tangata i tutonu o tutonga. Ioe. Nā le tau whaaparangina tau le ake. Is that the liver? E sao, ole nā. Ea, ole nā. Ele na. Vai. Ai lenga ua e fola le fanga. Ia ua e fanga na o ala. Ua e fanga na le. A ua le ngata le fola. Ai ke ngofo maka usa le pangalongu usa le pa. Se ua va ai le mafia fia o le mea ka ua le whaavadvalea. Ia le na. A whalongolongo mai whila au tau i no foi whafore. Kia vea tu kou whora whasi o tio le ni pari. Io le na. E au atu me i au tau. Me le se whai fuafua. Au ar ko ke fie la lafo upu. Io e solo mua in morkanga ka pala ai. E solo mua in morkanga ta pala ai. Io le aingi ake. Io solo mua i kanga ka pala aile meolea. O le la lafo upu whapea. Io o lafo ngeila o ma o si ai le parimia. O ma o si ai le whionga i le li parimia. Le ime se mea. Le ime se mea. Ai kei loa. Na matu ta ua na po na matu wa whiele upu len wha ngātu le e pailan tau wha mata ulen whai. Ele te milela a mata la pi inga. Te whai apo i o la ue masoe. Ioe. Awane i tala whonga le upu lea. That is a pure threat. Tulepa i awane e alo le upu lea. A o leo te lau whionga le li pāremia. Wha o ngā te langa lema tu te abatu.
That's a pure threat. O le matua tau whaamata ua, aisia. Langa e tau tala noro le upu masoe. E te orua pi inga le se i oa ina whaamanu alia le tangata. Ioe. Ioe na masoe. Ie lua, kau ki kalangolo le masoe, a le o sapelu. Ioe. O le whana. Ia nga, kau ki kalangolo kau vale kaku, yo tu inga ngana lea. Le ngana ile la ku kai kai. Ngana i papastui. Ngana i tangata la tu tilangolango ia. Ole whaia ia masoe. Ioe. Se ilonga e masoe. Se ilonga e masoe. A masoe se ilonga e whana. Ile whana pe sapelu di sapelu. Tatu vai tatu sa moa ile matu iau. Ole upula masoe le tu mamaina. E le tu mamaina le upule. Leu e lungo kiripi. Leu tau fio fio matangata lu. Lau fionga le li parimia tu uifo i lau. Ioe. A leu ke whalongo foi. Se mase kaukaria le kere fongi sko inga li i lau fionga le li parimia. Ioe. Te whai makaria e kere fongi sko inga. Pionga e kolo kwa sko inga i e fia karkarangu atu. Ia tau ilo. O le mele na matu tala tu na po. Vai. O le o mata upu ia na matu tala no tu na po. O le awala ina ia mawhai o na malama le tatu watunu. Ilea. A e tango ne tu e whawasenga atoa le nofom whailo mai la alu e whailan tangi ma e more than 10 morianga o le alu e whai. There is no reason at all. E whailoa mai ai. E le whapena ni whaingo ni mea. But that was only one reason. Ngā len kau whai ia. E tau mai ia samo. O solo malisi au whaasala lau whai mai ia. First time lift up matu whalonga ua ngana whapele. Me le tatu te loa le vai o soifua whetuna. E o me whai mai le latu tala whatoa matu whalonga le unga ngana whapele li pania. O le li tai o reituangai. O lea. E le aisi na te whawhewhea. Aisi na te whawhewhea. La ava aila iai. O le ava aila iai la walu la maku e whaile mena. O le ale wingo le mena. That's a pure threat. Ioi. Ele ngata la ina whapea me. Ale ua nofa mato lau mai mea. O le ko lau longa ia. Ai roi pua. Ia. Lena. Langa a e nofo le lei whetu na ilo mawhau a tamai. Ia le ua whama iti atua le matu pokalame. Le ua whama iti atua le mea. Ioi. O e to e sila le lei iai. Na ala na au mai, he set it out of anchor. E se hei tai. Na tau a mai e tau mai whapea ia e tau whapea tu i tangata ia au atu tangata i le mea ka fiolai. Ka fiolai le mea le la aho o ia le tai o le tuangai. Pau ana le mafuanga. E te kam whai e whaofo ma whaake i le whaafonga sa moa ma tau whapea tu i sa moa o lea la. Pato angangana le whapea. Ora o songi whame whaenga ngana whapea. Se mau mea maku ia mre unga ua leba ngoko whai a le whae whame whaakumurifu. Nau na o toe pai atua i melea. Ona o lea o tatu wanga i lea fue. I le maua o lau tamalea. Le i umi ana i lunga lu pengat whailangi. Le i umi ana pese atu le ngata o le autustusi. Ioe. O i latu e langalongoina le malo. Le ngata o le au whaasalalau. O mato. Ua campaign tangata uma. O e lango le malo. Ia nga. Expose atu lunga. Lala me lau tatu wai. Ia lau aloka. Lau tafia. Lau maua. Ioe. Ele fio e o falele oria
e o fele lau ni fasala lau o le ai e tatu te baba ia ma pupu atu la tau whaaleanga ma la tau whamata ue whenua. Pato i le upu lena mai e fui. Se ialo mai la si o ka la mapi ia kwa la mapi se whai apo i masu. Ke atala, ua kau whai le upu la tu ina o le masoi. Koe kau i whora na lona mawhau. Ua maura na upu, to e vave ana tope tau whai. Ua mau mai na upu. Ioe. E le hase senga upu masoi, malou lama e whasioti tangata. There's no difference. Ioe. Ioe na. Sale apanga, o ai fo inu tutua oi. O sale apanga, o ali pata i tupai lunga ia. Ioe. Io ali pata. O inai le pa. O nuu, ioe. Ma se nu o te lo man lama te le nu tutua o ina o le pa esa o sale panga o le pa o se pito nu o le pa io se I fa sa o mai o se sina ia lua la le simia o loka nei gemi ni lo pe la vau esa ia ona o ina se vai mea ti a vea le o ina inu na o te le man lama fa solongo o te mai nuna au tangata le pitonu le la talata I le pa o no mi o tangata e lango ina ia to ina le ia o to vai la ngana tangata e lango I to ina le after tu le pa ua matua ivi o le tau por kalame o le matua I o le tau por kalame na ua maua mai ai ma le to avalu le na e sele I tupe ale atu nuu so le tafiolai ua mautu ma le leila tu ainga I tupe a Samoa tafiolai li o auane I toe tu ua le tau por kalame le na o lua ma le tau taia ia le sole io la fia lo tu finangalo a tu o matoloto io fafte tele a fa isia nga o matu por kalame ia a tu fafte ia le tua alu vinga na Samoa ua o te mire nei o le ua toe pe ua toe mafau ua toe nofo ia to ino tu le pasa I lele ma toe mafau I lana interview muli le na umatu nei ma ia toe o whapea o se tangata moni o se tangata tamai lea ua toe tō manatu ma toe mafau wifo but it is too late ua tuai ua mamuru le upu ioe o le upu leo le masoe I lalo le category o le threat o le whaamalu o le mea tau whaamatau ua e tapena e whaamanu alia se tangata ua ia te oe se au penga e whaamanu alia ai se tangata e le aia masi se senga malitana le ua moria I le li lea te vaai o te whana oe pe ai o mai ilo nuu I sale apanga lo wake wa ele to na tia upu na le na le o lo kaine oi lo wa malua ka ki nga upu ku sape ka ke ngofo fofola pe le pe foringa ia ai te fa mata u ro tangata I se me ka weapon I se me tau fa manu alia I se me e te wa ke le o ki spala wale yo e le oti pe pala wale me se sia te una yo ai te whaamatala loa upu e ono a fia le soifua. Yo le nā.
e fiuala tu le pa i toe lafi le upu le ua na i whaongai no le masoe. Ioe. Koe mana tua tu le tala Shakespeare. O Macbeth o se tala tau ua e winga i tai. Ioe. Pe o kamaia a. Pe o tala ia na tātou novel sin kako a. Tamo Macbeth. Ioe, ina ua whaanga solo lona whasi o tio tangata. E te ia te ia. Ma whaapea, I'm in a middle. Ioe. Of the river of blood and returning is vai. So. Ia, o tangata mana o ia onga ma ia tātou whaitau tala. Ani tangata. Tangata I longa meo le mawhawhau. Shakespeare. Macbeth. Esele o esele. Nā lawa te mai taua nā talani whatani. Aile e te whapea o ma. O winga o mai o tātou le tala tonu lea mai whata. Ka sile nei tangata ma tau tia rata ni sofa ia Macbeth. Ioe. Anyway. Ia e sanga whaavaleaina lava se isi tangata. A sasani e whaavaleaina. Ua tumu le fua. Ai kango e ke wha aire le iei upu o lono winga. O lea ua he's planning. He's starting to plan something. Mumai. Ua tumu le fua. Ma aua ne I whaavaleina. Ia sanga whaavalea lava au se isi. Ioe, au. E sa ni whaavaleina e whaavaleina. O lono winga lau tātou tilo I le mea fōlele o le ngata ina ia whaongaina se ia le atapi ia kuala se ka whai kuala se whai po e momo masoi. Ioe. O le nā. Ka whai a se whai a loin se ka whai a o ioki. Ioe. Ala welo ua valu se furu mangkupu kau sanga ele ko yoki se si sanga kui po sanga po. Ioe. E pauan me yoki ngaka ole ora o se stangata e whana le sangata. Ia kai pei ale melenga whangai ai fo. Ia luanga lau. Ia le lopo aina ora inga ka me kikinga lenga whatpuipui ingai ko ingai o mali liu whatpuipui. Ale upunga nka ku whalongo iai. Olea. Conspiracy. Mea whawhau. O mea whau. Ioe. Io le nā. Se watatu wa tatu sa mo iai. E le fau kama se me. E fia e tau tala le upu masoi. Ioe. Pe fōringa me se tangata ua masani ai le ngutu, masani le ola. Ioe. O manu whatu leo su kamanga e aveloka. O manu whatu leo foi. E su kamanga e aveloka I la vea I le pulufana ala auli. Whawhonga Samoa. O le ngangana ia, e whasioti, e masani ia I le ngangana. E sa. O manu whatu kamanga e su, o manu whatu leo su kamanga e aveloka. I maua I la vea ia le lau whatu le upu. O te le whapopose upu. E le sa upu, o le upu atu le epasa I lele. Whatu le leo sua tamana ia maua, ai ave loka. I maua, e li whape mai tu le epa I whana. No, he didn't say that word. He didn't say I la vea le whana. He said I la vea I le puru whana. Tatu whanga upu le upu, o le upu na ruai mai whonga. Ia le foi lau so mesi ka whai e kwasi ka pinga kwasi whai po I mo masoi. Masoi o loki.
o tō whaafonga o tō I upu e sau whafonga o tō ina lea. A ua whiangi upu I oe. Ua whiangi upu e kaukala ini ko inga ngā mafua inga fuli laku. A lea kau sau kam whai e whaianga upu e kau wha alaka e tau wha ioe. E se kau wha suka tuaila tu nuuma. Papa stui. E ke fiu e koe wha ala langungi au kalamangi upu. E ke fiu ka e mamulu mai a upu. Out of the blue. E ke au oso mai upu e tele I mafau whawina. A nenga e koe ka kope me ala upu e kau wha lanuele upu masoe. A ua uman saula upu. Ioe. Woman saula upu. E te fiu atu e tau tope melisia la elisia upu nan sau e tau kava ile au mamuru mele masoe. Yeah. No fatu foi leo tatu ile lalo langi o meo le social media o le meo le tatu ile lalo langi o meo mepu eta. O mepu leo. Ai le fapela ni me fo le uma tango fitangata kipa e tasile me le farongo me le fionga le parmia langa a o na tala na yo fainga I na famatala e lolo le papastui o e a faina ai se langa ile ngata o lo ina o e ita everything you said it out of your anchor. You said it out of anchor. O le ane so omaleita. O lo whai o se meo tiri tangata. O wai o ile matu iao mea. Io e. O sila la o e. Elna. O le teimi ale vavenga e koe korkolo I pari mi e. Io e. Ai e mali e le koe whai ngā meo mo harmony agreements. I e whina ngano mali e le whai ngā mea. Le mea sa lua whaia to o lua mawhia mea au noa ma le loa e lua vaenga whau whai. Pingi ko o lua e o lua. Ioe. Na. Mana ier matu tala tuana nafi. Ioe. E lava lo loa ni ta upu matu tanoa ia nafi. Lava le lo loa. Ae sa ofisili langa wa una hostingan matu tanoa. Ia na pe ia leo te pongi sai matau. Ioe. O le winga whaasufi ma le winga seia atoa la matu whasoa. Seia matala atoa mai la ua so vai I le mawhai no matu whasoa a o tō whawhongwhonga. Ioe. Nā. Lesi upu, lesi mo ina tala noa tui. Toi pa ia I le tala noa, o le whaanga ina o le mele o apulu. Apulu Lance Polu. Mo meo wording, how to word your writings. Pawhewhea na e whaupu au tu susinga. Ela na whaupunga whapalangi lea utanga mai I Apulu Lance Polu, a close aid journalist and a long-time friend of the Prime Minister. A long-time friend. Le leila matou au ili o mea ia. Ina ia wa ai ia sa moa I mo meo o te avatua pea le vaenga le tunu lea Amerika. Le vaenga le ta ua o le Secret Service. A ea nge whaisa research o I tangata ia.
E le ngata foi tangata ia. A o leo foi le nei atunu. E te le lo ni leo se Democrat o se Republican. O kama ia pe they are very independent. Fa pena foi la vanga le tau. E pika ke mus pika ke fefe kilo ia tangata ia nei atunu. O le Secret Service. E le lalo Democrat. E le lalo o le afoi. O le Republican. But they follow your duty ale malo o lo te ia le presidente o lo te ia le malo te mina. Ele kai o ia tato malo to inga service le I kai ile meo le ile meo le tautonga o fai tangata ngadua ile malo. Nela ma fai mapa I la ukala I tangata le swafa ya Filippo. Au Filippo. Ta tauna watu loka. Ke lore me ki ngai lo mafofo kumano le. Sai lalo e kakaunga lango ile malo. Ta tauna lango ile fast au tu le mer fast. Ai esen me oso ye. E oso lango I ai fo. Ye tu le epa. Ai fa te tele ai na o menfia me. O isi me ye sa mo kong kilo ima kama mai ka ku. Ma o leo ka ku vai ai. O leo fa mania. O le atu pale mia nga mai ka ku. Ia, la koe kula ukala. La koe kula ukala ngi ki o matau se la ukala. A o le faitaunga ma le faitau. O le ape tatu te vaai e nau maitanga ta foi e le la unga fe au na o whanongo iai mai New Zealand. Fai ngā lotu e ntara noa I le mele. Ma nei e na whanongo. O leo mai o tangata I lunga le umbrella lea. Tangata I o whai mutai. Fai e le lato argument. Ai a whaina e olo pala ai tātou. Leanga la o tātou leo o whetā wai I supporters ma tangata e langolangoina le malo. Ma langolangoina le tuangai. Ona o whiwhina wa inga I tumutumunga. Ti ngana iro e le saitai e pepelo e se le mea olo I whaia. Ai tau ma whaia e toso atu le atunu e prove vai le mea la finau mai ai. Mea la ngatu le epa lea o lo whaitemi nei. Ki ngana ilo tu le epa le mafua anga na lai na fuli le atunu I a te ia. Ale tu tam whai tau whala lanu ana tala. Ioe, alau matou whai tau atu tu le epa. E le va lea le atunu. Pauan mele manatu iei le majority o Samoa. Ioe, just get up and go. Get up and leave. Ioe. Pauana mene whatatari I le atunu. Au tala noa I le atunu, o tala noa le majority. Ioe, langa o tau telefon na whai, na tu te o tau, fifi te limo ni whangalo pule o le atunu. Me lang o le atunu. O le atunu, o le hala atunu. O ia au kou le kungu. O ia ke au kou le kungu, e len kou kau kalso I upo o le atunu, o le atunu, o le atunu. O ia ke au kou le kungu. Lea. Sita mai pasene ana ia au tau tu le epa o le tapipi. Ioe. Sita mai pasene au Samoa na ia te au tau. Tele o tangata na ia te au tau. Lewa I uma. O le winga o le tala. E wawa ina sao tala ia o te whalongongo tia. Ka ke wanda apo le ame o le mwhaina mi o se o e tapipi. E wanda alo ta mawhawhapa le mo le tuaina me se oe. Masui se tau taitai. Ua tele mawhawhonga tele tala. A whaila e sao tala leo. O oe I to tono the constitution I o ona he tapipi. Well,
O ai si upo lo pusa ona tona ve pe fa pe o tu o tiro fengai. Well, that's what you meant. You own it. E te o ninga i le HRPP. O le attitude foi la ngai ke sauma o le HRPP. You think in Samoa is one of your properties. So that's where you bring in that's why you have the same mentality. Samoa is one of your properties, of your many properties. HRPP is one of them, one of your, so le lau ai ngofo ma scale up le mea ia Samoa. O Samoa foi la. O sia mea. Ko kingo. O winga na. O low attitude le na. Mena leina e tai le final interview ma lau autostala. O fōlinga, o lau pupula, o lau wita, o lau o te, o au mea tō tino. O lau Samoa wa mamulu atu. O Samoa sa e manatu e te mau e te le isi se mwhaintu e wha mamulu iai. Wata tonu la e, vai whale no whetu matu te whaitau a lo mawhawha. E sirisira oi e. E whaitau atu e Samoa lo mawhawha. Lau final interview lea, mau tangata ia. Lena e tō lau ai ia u Morianga. Ia e alu malo mautinoa. Wa e wha matau le whionga le ripania. Lea fuangana na lei. A whaini lo ia e au le latu titilo i mea ia. Leo matu sosane tule tule. O lo tō lau o au mea ia. O lo tō whaini mai ua tumu le fua. That's a threat. Mana winga sa onu sa ia nei te mi te lea. Awa fia fo ngeu saunga nga fai. Fia fo ngeu saunga ke. Ele ku moare fo nga ke mi kele. O sila oi. Le fifa ia tu mali ele matutala. O te toi pa i mai i le mele ia apuru lance polo. O tu singa le observer na mai. O to whangai nai le long time close friends al parmia. E ngalo ia auto. O apuru e whai ngā luenga i tu tonu i lalo al whamalu le official parmia. E ngalo ia te auto. O apuru ua ave ese mai wale o toenga lua i lalo lana porkala me masani ai. O le alengo talamua. The reason why? Ua iai le tōwhinga fau o apuru i tonu. O ia, he is one of the advisors for the Prime Minister. So entitled la apuru. I lunga le mele. O lea. O ia is one of the senior journalists. Te lelo na ngama. E ao le va ai a pulu. I tangata umana tusitala i tutono le afu le obsefa. E maualunga atu le sila fia o apulu. Le au tusitala umana i Samoa. Au tanga avaia. O maina. O langi. La fai silfia langi. O tau o mana ia e oi whenengo siri whawhawhine na ili sianga pepa whaunga ia. E na ona lo ia, atu wae lo le fio o le meta o tustala, journalist. Ma maua ia. Ia apuru. So, apuru la. A whai o lea o e se tō whinga o apuru i le melea. Ia ale malo. E sala ili na. A lea o tō o mai toso mai. O apuru he is a long time friend. O to vai o to i me fa tupu fa lave o to.
Io ai la auto o fara ia fai se to research i le malo nei mena le no fai atu le system me tau atu no fa fin tai a Samoa it's very healthy i le malo America fa ngai no system masani ai o le sau o le presidente fo o presidente sau e sau ama o mai lana new administration o tangata e loa le presidente e faigofie na latu ioina a ese sa ne foi ko ke vesia ile faafaigaluega e le afui se o kaku kilikilo po le a le mele tuti me u faafaigaluega le minista lona tali po sona filipo le o tele i tau iai le vagana ia ona so ele laiti me o te talanoa tuai leo o tou nofo mafa'aleaga ia le fa'againa o le tāvale e vai o tou leo o mana maua ia fa'amaumauga o ta'avale ia o tou fai meu tou vevesi mai ua sui laisene ia po number plates po license plates aga i le private just the plate listen mea tonu ai a leo o mautinoa o tala ma le mautinoa leo o talanoa tuai o number plates ia just the number ua sui mai le private ai alu lai tou i kongo le LTA they still registered under the government of Samoa a fesiri ai se ala o sui le private number for safety reasons for your information for your information sa ola tala le fai atu na sui o mele o mele observa ma fai mele observa ya ma tu te le lo se papa Pawale me tu te a lema tu te tala nosa ile me sawai la tu lo fangaina me ua uma o laisene ia fai ai was the sui to the private numbers for safety e o fo ila ile tavale na fanga e pale mia taluai e tu wale PM iluma o le o manino ave ese le PM. To wile private number for what? For safety purpose only. Nangaisia. Ele otoe Samoa nei pio Samoa na mua. Ele otoe Samoa o Samoa temini. Wala la ai melele. Toe la ai mele anga. Le utatu vai. Ele otoe fefe tangata fasioti nisangata. Wo otatu le me ole hai ole hitman. Wo i Samoa. O tau te vaia al tiselen fanal wanga lau. Consider himself as a what? As a hitman. Tiro toto ai meo te tana noa tuai. Tiro to ai. Ele o toi fefe le tato watunu. O le va ai la le maloma le pare mia e tamai. Lenga a o a ina set up o i se fia se lau wa fetala. E te aru e whaine mea. So lela ua whaamanino mai. O to tonu al LTA ma to tonu o paperwork ane maro. E le ai se vangana fo ila le tangata leo o Chris Faofo malatou i na whaia meo lea. O le liliu o pepa. O to tonu o me maua mea i whaamaunga ane maro. They are still registered under the government of Samoa. Now number plate le was sui as privates molea for safety reasons. Understand? Ia na. Pai le ta wo matu tau tuale matu ti tana no tuai.
I le tau o po kalame I matu titama. Ia ata apuru mfape. Ano to ho fai me wala na ave I ta vale fa ngai apuru o le wo mamai ale. Ale li pani. O to silsila tatu sa mo I le fa tupu leanga o ne newspaper. Ele mafaya nga o kilo ko kongu MTA ma vai o ile listan. Listan tu. Le oferto o le ta vale pa mi sei to o tiro pesa. Wa lo fai mai lo ave se le PM. Ave se maluma. Esa for safety purpose. Ya, ora na. Tau. Saon mere tanu tuisa. La unga duanga. O matonga duanga. Famanino oi. Le mesiri na leanga. Mana ia pe ana fapia e sa o tele o manino. Ale mesiri lana leanga. O le naite manino. Ai te tau fa leanga. Tau te fiu e se male upulo tau fa leanga. Ale o mori ai tu lepa. Le o ave ku lepa tu e ave fam ele ave se si mafua fa. 4 charges. Olea. Tau fa leanga. Defamation. Ia wala. Ola la lesi kala kau ke fai. O e kau fa leanga. Ola uri po. Ia wa. Wa. Awa kau ke mai makam fai ka vi o le kala. Fai atu le mer kau fa leanga ku fe mi mai le ai le ai. O lea ua fa amaunia 4 charges. Olea. Defamation. Ola la fa sa mo defamation. Ola la fa sa mo defamation. Ia ola na. Se vangala wa ngofo fa sa mo mai le afo le defamation o le lanu liuri. Ona le sa ola ia le. Ane tau te lo ma me tau defamation me tau fa leanga. O ai la ka fa leanga. Tu le pa. Tu sa pe tu sa fa msinonga wa ese sana fa unga. O ke lo inga. Le langa o violate tu le pa yo e. O preached e tu le pa orders. Ele se order. Orders. Isali. Te mana tua iala o yaso ia. Matu sava vali matu stala yaso ia matu kalabo. Sava vali mai ia tenya to toru to fa. Ai vala au mai ari se o wona tu fe mai. Hi lady, hi lady, hi lady. No fali o tu teni palangi tu fe melanta. Lady, itu merkengi ele ko kasinga to tele ladies. Te fa pelan mele. Ele tasile ora lenga solir ko inga lea. Tele oka lenga sangit to inga. Anu sa fo I se fa masinonga. Yana le pa le tu na. But once nga violate pole hala vala le end result. Ai tasi ane mea ua solier tangata le mea lea. O le king o kau whareanga. Ia wala. O whera toe alo I tatu tala. O aila tatu isa. O isa. O mori e whako. Lua. Tolu. Violate. Lea. Le whatonunga na o mai e whamasino. O kau kae se me kau se kau whaaleanga inga amu musa e sai pisiafi. Ale aku ke mai fai aku ko kau whaaleanga famile kau whaaleanga I pani. Fai ko kau whaaleanga aku mai fai me kau. Fai o lea ile o mose tonu lea tu. O koulo ko kau whaaleanga. O makoule mako ke kali aku ko kau whaaleanga. Ewe. Ala ko kau whaaleanga le ko ke mai fai mai. Wala avir ka vale whaonga ma sui le senge whaonga e apu o ngā le wō e wai le leanga ke ko sila tatu sa mo ye le umaku whamana matu o apulu o lo uanga lue nei o ia o se
faufautua i le palemia. Complainto. Io. Lena. O ia ose faufautua. One of them. Te le lope tofia faufautua. But he is one of the advisors to the Prime Minister. Manino. Ta tiara nam ta Am tau mun muri ale la utong futi tano toi. Toi tau alu ma fau tu. A of lata ina o maile ma ua a mata ona papa a apa ia tu le pa i te miolo na malus anga. Le teimi o le malaulau o le malosi o le tu ina le malana upu. O ai tu le pa tau si o fafonga me tu le pa la pukalame. E o ngā mo oe, e o ngā mo oe i la pukalame le whai asu. Tulepa. O te le whale a ngā lau fionga. A o lea o te lapata ia oe. O lautala. O te tauna e sauru te whamawai. O tauna e sauru te whamawai man padmene. E alo fatu. E alo fatu langa wata ua lea lo tangata matua. Sau whamawai. Whamawai matowang whawhai. Just step back and watch. See if there are any changes from your party. If you decide soon, then you will see PSS swing a lovang whawhai. Al whautuanga. Langai matuia le mea e whai e lo teimi malaulau o lo malosi i le atu. Na o ala wa ai tele Italia se fautuanga. E na o foi na fasei nai meu ekalesia. Esia, langa foi e isi foi fai fi au meisi ekalesia. Na la langa watu ia te ai o ai lau ekalesia, ole ekalesia katoliko. Na tu tele la langoina le maturity o ele langoina. O le facilitelia. Le se mafuanga, le se mesa ilo mafafau. Na e manatua i papa i lau me meole, ele iai curriculum, ia lau whangai na tu ia na upu atu nui tau da tarata i a Samoa mai luna amtanga. O lo a apa e au la fonga a whaifi au. Ale me sili na matu ia, ele i mo ia i isi tu ainga, e pena e take lava i whaife au o le matu tu ainga, e whakasa. O lau whisiri, ai sea lava. A e tali mai e te whapea, e te whangaina o upu fairness. No whai atu fwile ia te oe, au e te pepelo. Au. Ai sea lavana e ina inai, langa e tele ianga i tele i le toa telo o I lava. O le kalesia e wha, e o whai me to tisi, e tele i anga i tele iai. Kalesia lo tu pope, e le i oe. Ai na turi a puwina lava le e whakasa. For what? Au whai ma mea o whetuia e kalesia. Ona o lea. O lau mata upu e totongi, alen wha manino tu foi ele au wata mamai o le whakasaya. According to the Bible, maisi le lato foi wa ai wha le tangata lau tele. Ai te whi naua o e foi sili atu rou loa nei rou whai whiau. Ua e loa lan me ta ur tangata whau malo. Ua e loa me ur tangata whi nau le whi naua ia. Ua e loa me ta ur tangata whi nau vale. Nau whatu foi. A whai o whi nau vale whai whiau. E whai ele atua lo latu taui. Ena e whi nau a whi nau. O le tau risen au mai. Ua tele pili ale atunu. Teimi na tele la ita lafu o samu. Na e nau e toso atu mwhai whiau oisia.
No la te vai e isi fai fe au. E te tele atu la tu alofa nei rolo tutongi ni tausanga. O fai ma me ele ai le loto. O fai ma me wa ele ai lo loto ma lo mafafo ma ele sau fa isi sau fa inga tonu ma sau fa inga le lei. Ioe. E matanga o fia ia te oe. Ele fa pe o fai fe au tangata mi o tonu. Ele o tangata mi o tonu fo ele ai sisi o tatou e a mi o tonu lalo la. Nobody. Aro fesili le ia te oe. Ai se a lavana e nau ai. E toe turi la fonga fai fea. E ti ngā lavana fai fina watu fai fea au tangata au lotu church members se wha mole au ore tax wha aluaina o mātou alofa o le upu o le atunu o le sau o le matai e o la ai lana fai fea au. Lan meta o le sau o le matai. Ai le mana mai la. Silentu. Ioe. Lau toe so tuana ia te oe. Ioe. Waonga me te whai le fu wa tura i mai nim tau. Ioe. O lo wanga whaftai wa maua le li isa lua toru waso na tua tue lunga o pengat whailangi le li i le na alo loka. O ela le te tapena pete no foi fafo o ferme te no foi e te mafau e la lafo foi neo na fonga whapena e te alu i fasioti pai malafai. Fana pe le ato inga mete ia eilo. Pete no foi Amerika, pete no foi New Zealand, pete no foi e pa i maili tu la fono ia te oe. Ai sea. Po ai si tala te whaia. Ele mwhai ai te olo i mea tau wha sortu la fono o le threat. Tasi le nā sortu la fono o ngaunga. E toso to e lava oe. Ioe. Ko kele kankai o la lafa o po le fasioki o le lipandia. Ko kele. Ai whawhetai leo. Just go ahead and do your thing. Au watu e tu ua lautou ioe. Whawhetai o lea o sanga tonu ia le ofisa o leo. Ua lava la utautua mo oe i le nei fiafi. Leo vai atu whutatu teni ia ua whasolo e fui ina ua talawhiangai. Tau te malolo tai au. Me statu por kalame tai au le sa a i mātou. Leo no whai atu, le atu ue tatu ni California ma a le ese lotu e te lotu ai. Wala au mai tau tatu ro lotu i le mātou lotu. A ele sau le mātou lotu. Alu e kometi lo soifua i se lotu. So se i tu ai ngā lotu. Pawar me i te ua e alu e lotu i se lotu satani. Ioe. Ia e alu e te kometi i se lotu. Metotisi, Full Gospel, Assembly of God, Mamona, lotu pope, e whaka pofe, ia e alu i le lotu. Ioe, aua tātou te nofo le whale langa o mea nā e leo tapenanga na o tātou matua. Ai pefo na ufai atu. O tātou o i le lotu. E leo tātou a mi o le lei. The only reason why I'm going to church, I'm going to that place knowing I am a sinner. Wa'u o le tangata sala. O te fia mafuta i le whanau o le atua. O te alu iai wa'u o le tangata sala, o te alu o te fia mafuta i le whanau o le atua. Mena le ntatu o i lotu. Not because o mo me o afoi, o ngā lotu. Au lea, o le fe au wha le tu, o lana tu sipa ia. Ioe, e wha matala ia i tatu ma lea o mai. Au le ntau, o tangata. Tu sa pe wha tinga ulu tangata o le lotu, wha lea onga.
O isi me tupu mai ia tātou. O tangata o tātou au rotu tangata e mua whaia oile ofe. Mene o church goers, church members, tasi nei tangata sili na ioe. E mese lama lotu fafo e Samoa. O tangata sili nei na whaaleanga tangata, o tangata lolotu. Tangata whaatupu tala, tangata tau whaaleanga, tangata sili nga kui pākua. Mai le po ia lau tala. E o oe le au whai ngā ruenga e whetu iai. A wheitara ia tia. A leu te watua whale a onga. For everybody, including myself. A o le whautuanga mānia. Alu i le wharsa. Tusa pe lotu pālani po le ali koe ngā luke kia. Alu i le wharsa. Leanga o le atua le te taritonu iei, ma le atua le o te taritonu iei. O le atua ta ua, o le atua mafuta. Tātou te leo mafuta i se o langa isolate. Tātou te leo taritonu i se taritonua e isolate se atua tātou le ai. O le atua e mafuta. O le whi au nā mo tātou lau tele. O tele e au ngani atu e te sau i le maturotu le ai. Go to whatever church e te mawhana ai. Au le au. Alu i le wharsa. Manuela sai le so i Samoa ma New Zealand ma Australia. Hawaii, Britania. So se vaenga o le lalulangi. O loo whamanatu le sapa i ole. Ia whamania foi i latu le sofitu ia matu ni o latu sapati le nei. Si foi in whamania atu. Nau whainga luenga tofia le tua mo tāpenanga o le pulela mo tai au. Tātou foi lau wharongolongo. O le lawhai atu le whai mea kako le tātou producer manatua koko Samoa ia na manatua atu koko Samoa. Leo toi tele ase koko Samoa to toi. Wafia ave le tātou tupe Samoa probably this week. Hopefully. Tātou fo ia i la fua mai tupe o tātou koko whamunmole ioe. La fua mai loa ia ase i whatea ia le tupe a i tātou Samoa. $10. Se futa la le tau o se futa la fu na lai avi Samoa. Le se tupe a u mawai. Ioe. Na ole pili a u le arua i ngaina. Anyway, manuela sata au. Manuela sa pati le so ia le kalisias fitu. Manuela foi le asapa i ole tua tatu anu Samoa, New Zealand, Australia. Nisi vanga umalolani. Ia. Manuela ta penanga ma le usunga fono. I just cannot wait. Ioe, e mata le usunga fono pale mene o le vaisfo. Nui ta pinanga lau fionga li pale mia ma lau tau kapeneta le fonga fitalai ma le sui fitalai ia o le taita i o le tuangai malana fo i vaenga le tuangai ia ta pena faa le nganga ta pena faa le tino ta pena faa le mafau tangata lava ia o le lafto a tale te mi tau te oa e tau te fusu me tono o tau maya fusu la. Wai le si mea mana i Samoa pe o tau le vevesi so le lunga o penga tuai langi ina o le toi ai ni mo ni taimia le whiunga le li pale mia ma o le toi sau le li pe o kau marolo mai le tunu e sawa. Wa fiu ala wari e whaila ku kau whaleanga whai ape o le wanga loma mani atua. Anyway, tātou whairoa i le asonga fua. Manuia le kapeneta, manuia le tuangai, manuia le fonfitalai, ia manuia le usunga fono i le vaiasfou. Sa mola tunu pele, tuila epa whaftaili o sua o lautou o masani o te whato wha soifu atu, ia soifu ia, ma ia manuia o ele tunu pele.